Svakako treba izbjegavati zasićene masne kiseline. A to su? A to su razna suncokretova ulja koja su rafinirana, recimo, jel? Dakle, dobre kemijskim su ulja metodama, tako je. Dobre su biljna ulja koja su nerafinirana i dobivena hladnim postupkom, hladnim prešanjem. Dakle, sva druga koja to nisu su loša, jer te masnoće se onda talože od krvnih žila do raznih organa gdje izazivaju različite degenerativne bolesti. Jel? Dakle, ja bi prije svega rekla, osim ovog što je rekla profesorica, maslinovo ulje, da je odmah iza njega po kvaliteti za takve pacijente laneno ulje. Laneno ulje sadrži i linoleinsku kiselinu, koja je omega-3 masna kiselina i koja je izuzetno važna osobito za uspriječavanju i držanju pod kontrolom, ja bih rekla, takvih bolesnika sa malignom bolešću. Proteinska hrana se ne bi smjela crpiti iz životinjskih proteina, nego iz biljnih proteina. I tu je soja svakako jedan vrlo dragocjeni izvor toga. Dakle, soja je danas postala predmet brojnih istraživanja. Ali ne genetski modificirana soja, to uvijek moramo naglasiti. To treba pri kupnji paziti da piše da je organski, da postoji certifikat da je organski proizvedena, jel? Jer ta soja je su napravljena takva istraživanja da se pokazalo da ima izuzetne učinke, osim što ima kod karcinomskih bolesnika, isto tako i u osteoporozi i u menopauzi. Kakve ima kod malignih bolesnika? Ima osobito kod hormon ovisnih tumora, dakle to su tumori dojke, prostate, jer soja ima jedan enzim koji je sličan aromatazi koja blokira pretvaranje steroida u estrogene. Drugo, direktnu blagodat i doprinos zdravlju čine izoflavoni, koji su najpoznatiji daidzein i genistein. Kakve su to tvari? To su fitoestrogeni, odnosno fitokemikalije, koje direktno onda djeluju na ove, osobito velim, hormon ovisne tumore, obzirom na njihove sastojke. S druge strane, ona ima svih 8 esencijalnih masnih kiselina, pa je to onda kompletna proteinska hrana. Vi vrlo često govorimo, mi govorimo o dodacima prehrani. Kakvu ulogu oni imaju? Što su dodaci prehrani i kakvu ulogu imaju? Pa gledajte, dodatke prehrani zapravo treba svaki onaj čovjek koji, to su vitamini i minerali prije svega, jel? Ali iz laboratorija? Iz laboratorija? Iz hrane. Iz hrane. Danas pričamo o hrani. Dobro, to mi je bilo važno da kažete. Da, iz hrane. Dakle, ti dodaci prehrani prije svega služe jednom brzom uspostavljanju acidobaznog statusa. Recimo jedna zelena magma, to je lišće mladog ječma, mlado lišće ječma, koje se čak i bere u određeno doba godine i jako se pazi kod tih berba da se upravo onda, kad je klorofil to je njegova lužnata baza, najzreliji da se u tom lišću nalazi, a to je jedan u stvari cjeloviti nutritivni suplement organskog podrijekla koji ima u jednoj prirodnoj ravnoteži kombinaciju vitamina, proteina, antioksidansa i enzima. I zato je onda ta lužnata osnova, klorofilska, izuzetno bitna da vi možete brzo reagirati. Zato bi ja preporučila ujutro, obzirom da smo mi svi ujutro u metaboličkoj acidozi, to je normalno stanje kad se probudimo, za alkaliziranje, tako je, u stanju kiselosti, umjesto kave koja potiče kiselost daljnju, a već jeste u metaboličkoj kiselosti, popiti zelenu magmu, koja je jedna, pa ja bih rekla, od najalkalnijih namirnica koje postoje, upravo zbog te lužnate baze klorofila. Ima okus malo na kanu, koju inače stavljamo na kosu, ali jako lijepo. Ali je vrlo korisna. Vrlo je korisna i vrlo lijepo izgleda. Jedna energetska bomba u stvari. Sjajno. Evo, ako ne doručkujete nešto drugo, preporučamo recimo to. Ne, iza toga treba doručak. To je samo da se alkaliziramo. Pa prije svega od cjelovitih žitarica. Tako je. Profesorice Demarin, maslinovo ulje, to je inače tema vaših brojnih predavanja kojim sam ja prisustvovala, pa znam što ćete otprilike reći, ali objasnite nam ljekovitost maslinovog ulja. U malim količinama, molim. To je jako važno što ste spomenuli, jer onda kad bismo pili pola litre, naravno, ono ima veliku energetsku vrijednost, pa prevelike količine, naravno, imaju previše kalorija. Žličica 2 dnevno, žlica dnevno? 2 žlice. 2 jušne žlice dnevno. Da, mislim, maslinovo ulje je
zaista jedan fenomenalno ulje koje ima jako veliku količinu ovih nezasićenih masnih kiselina, doduše kratkolančanih jednosti. To su omega 9, ali onda iz njih nastaju omega 3, omega 6. Ima jako dobar balans između omega 6 i omega 3. Dakle, sve ono što je vrlo važno za funkcioniranje našeg organizma. Da naglasim, možda ima jako puno i te dokozaheksaoične kiseline. To je jedna od tih nezasićenih masnih kiselina koja nam je važna za prehranu živčanih stanica neurona, jer su oni ti koji vrlo brzo nakon uzimanja maslinovog ulja sjajno reagiraju u smislu povećanja aktivnosti. I onda je jedna preporuka jednog australskog istraživanja koje je pred kraće vrijeme napravljeno: ako ipak pojedete nešto slatko kao desert, onda je dobro u tom obroku vašu salatu začiniti maslinovim uljem, a ne nekim majonezastim preljevom, jer to maslinovo ulje balansira onda količinu tih dakle zasićenih masnoća i onu razgradnju šećera za koje je docetica Halbauer govorila da je zapravo pogubno za naš organizam. Postoje isto nekakve vrlo važni spojevi u maslinovom ulju koji su pokazali da imaju istu strukturnu formulu kao nesteroidni antireumatici, pa se onda maslinovo ulje može čak upotrebljavati i lokalno u obliku obloga ili mazati, jer djeluje protuupalno i smanjuje bol. Dakle, ima silne pogodnosti. Da, a hrvatsko maslinovo ulje je stvarno jedan proizvod koji je cijenjen i u svijetu, pa bismo ga možda trebali potaknuti veću proizvodnju. Sasvim sigurno. Mislim da izlazi i poruka iz ove naše emisije. Naravno, ne možemo se igrati Ministarstva gospodarstva i poljoprivrede nikako, ali mislim da Hrvatska još nije iskoristila sve svoje potencijale za proizvodnju organske hrane, odnosno organski proizvedene hrane, i to je sasvim sigurno, ja mislim, budućnost našeg podneblja zajedno s maslinovim uljem, i da ćemo biti zdrava nacija u jednoj zajednici naroda koja bi se mogla zapravo ugledati na ono što mi možemo sve napraviti, a možda još nismo do kraja. Docentice Halbauer, profesorice Demarin, hvala lijepa. Ja se nadam, poštovane gledateljice i gledatelji, da ste razumjeli sve te čudesne biološke mehanizme, biokemijske organizme, odnosno mehanizme u našem organizmu koji utječu na to zbog čega se razboljevamo od loše hrane. Prema tome, pazite što jedite. Idući put ćemo razgovarati o akupunkturi u suzbijanju i liječenju boli i još nekim drugim stvarima. Hvala vam na pozornosti. Sigurna sam da s nestrpljenjem očekujete vijesti u 14 sati. Doviđenja, do sljedećeg četvrtka.